Pila, digni me i odnesi me tamo da povučem i onda me vrati nazad. Ne, ono, uzmi me u ruke, kao ono, i onda me vrati nazad. Pa ne mogu. A ne možeš jebati. Ti nemam Krnje treba stvarno jebati, ono. Šta radiš? Ali se... Ko je? Well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. Ko ste godište uopće? 2004. Znam, to je taj džir. I to ti je taj džir i jebi ga... Treba neko to i dokumentirati, ono. Pa treba, da. Moramo ti se... Mundus! Ej, jesi zalila travu? Ma? Jesi zalila cvijeće? Šta, kao igra s igrice? Da, što je zgorio? Igraš. On je napistao. Jesi u kazni? Idem doma. Dobro je, bok. Svima sam dao krivi tutorial, ja mislim, ovo se ne smije stisati. Nisam nikome krivi. Svi su krivo, jer je to intuitivno.